Komitet za razvoj svemirskog programa iz Novog Sada duže od 1 decenije razvija svemirski program i u saradnji sa inostranim partnerima šalje satelite u svemir. O poduhvatima koje su do sada realizovali i izazovima sa kojima se susreću članovima tima, ali posebno o ciljevima komiteta, razgovaramo ovog jutra sa Dušanom Radosavljevićem, predsjednikom Upravnog odbora Komiteta za razvoj svemirskog programa. Dušan nam se uključuje preko Skype-a u jutarnji program. Dušane, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Krenimo od aktualnih tema. Usko sarađujete sa kolegama iz Indije, koji ove godine slave 75 godine nezavisnosti. Pa nam recite u čemu se ogleda ta saradnja. Možda da počnemo ovo što su stvarima koje su najaktuelnije, s obzirom da je proslava Dana nezavisnosti bila pre 2 dana, 15. augusta, u kojoj smo mi uključeni u potpunosti, jer smo u strateškom partnerstvu upravo sa Indijom, odnosno sa Indian Technology Congress Association, asocijacijom koja okuplja najeminentnije stručnjake inženjere iz Indije. Mi smo povodom tog Dana nezavisnosti uključeni u program lansiranja 75 satelita, studentskih satelita, koje je najavio i njihov premijer u Ujedinjenim nacijama. To je samo jedan rezultat svega onog što smo radili pre toga, jer smo prošle godine zajedno sa Indijcima lansirali 3 mala satelita u orbitu na 513 km i naša saradnja u suštini je nastavljena u svim mogućim segmentima, ne samo svemirskog inženjeringa i razvoja svemirskog programa, o čemu danas pričamo, nego je mnogo šira, mada se je sad ovaj satelit 4. da kažemo, je poklon u znak prijateljstva i dalje dobre saradnje naše dve zemlje. I taj satelit će biti lansiran do kraja ove godine. Znači Indo-Serbian ili indijsko-srpski. Da, sjajno. A koliko je važno za našu zemlju da za strateškog partnera ima državu kao što je Indija? Mislim, svako strateško partnerstvo, pogotovo sa tako velikom zemljom, je od krucijalne važnosti. Mi ne samo da sarađujemo na polju tog svemirskog inženjerija koje nam je bitno za naše društvo, za naš region, nego je bitno za naš dalji razvoj, mislim ne samo komiteta, nego uopšte, jer zahvaljujući tako jednoj velikoj zemlji i njihovom kredibilitetu i naš kredibilitet raste i mi smo to i pokazali. Mi sarađujemo s njima od 2019. godine. Sa njima ne samo smo postavili ove satelite, nego smo i njima čak dali neke obrazovne programe koje smo mi razvili, koliko god to zvučalo apsurdno, jer oni imaju razvijen program već od 60. godina prošlog veka. Međutim, ispostavilo se da jednim drugima trebamo i zato je to strateško partnerstvo tako kako jeste. Sa njima smo objavili nekoliko radova u eminentnim časopisima u Indiji i u inostranstvu koji se boduju. Plasirali smo naše proizvode i usluge upravo preko Indije, ne samo u Indiji nego i u svetu, i pozicionirali smo se onako kako je trebalo da uradimo još pre nekoliko godina, samo su nam oni pomogli. Nema mi samo sa Indijom partnerstvo, dobro, ovo je strateško partnerstvo, imamo partnerstvo i sa Rusijom, i sa Mađarskom, i sa Italijom, i sa Meksikom, Tunisom, Ganom i tako dalje. Gotovo svim zemljama koje imaju neki vid svemirskog inženjeringa, to je otprilike nekih 60 nešto zemalja. Da, jasno. A rekli smo u najavi da duže od 1 decenije razvijate svemirski program. Rezultat toga je i saradnja sa kolegama iz zemalja regiona. Koliko se u ovom regionu uopšte govori o svemirskim projektima? Nekako nam je obično da je to vezano za bogate zemlje. Da, pa to je upravo i posljednja vest, pored Dana nezavisnosti, jer udruživanje bivših jugoslovenskih republika je nešto se desilo od otprilike mesec dana, posle dužeg vremenskog perioda. Svi smo radili, sve bivše jugoslovenske republike su radile na tome, jer smo svi u principu shvatili da smo, hteli mi to da priznamo ili ne, osuđeni na druge i mi moramo da sarađujemo. Previše smo mi svi mali, pogotovo ovakvim stvarima, jer je naš region onda dovoljno velik. I onda to sve ima smisla. Puno se priča o svemirskom programu i puno se i radi i sve organizacije koje su se udružile u bivšim jugoslovenskim republikama već imaju neke rezultate. Ti rezultati nisu mali, eto mi radimo 10 godina i rekao sam šta smo, samo sam segment rekao šta smo uradili, tu je i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora. Mi smo se u principu dogovorili da zarad buduće saradnje i zarad nekih novih početaka i uopšte regiona, da ga gurnemo napred, što se kaže, da sva naša postignuća
podelimo među sobom, što smo i uradili, i da na taj način ne gubimo vreme. Znači, naših 10 godina da oni ne moraju da troše, nego da ubrzamo stvari, kao što smo radili sa Indijom, u suštini da radimo sa njima pa i na višem nivou. I to smo uradili, ono što je možda najvažnije i najkonkretnije u ovoj priči, sad ću se čak i demantovati od pre 3 minute, taj Indo-Serbian satelit, što sam rekao na početku, opet kažem, zarad te buduće saradnje u regionu, pitali smo Indijce da li bi mogli da taj indijsko-srpski satelit bude proširen na ostale republike i da bude indo-jugoslovenski na neki način. Mislim, nemamo taj naziv jugoslovenski, imamo Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope, naziv skraćeno SESA na engleskom. Oni su to odmah prihvatili jer razumeju našu situaciju i žele da nam pomognu onda kada je najteže. Što znači da ćemo mi do kraja godine u stvari zajednički otići u svemir na potpuno ravnopravan način, a to je bio cilj. I mi mislimo da je to u suštini jedan lep zajednički početak i jedan poklon Srbije za ceo region. Da, sjajno. A koji je značaj za našu zemlju i ceo region da se satelit sa našim obeležjima pojavi u svemiru? Pretpostavljamo veliki, ali ne možemo da naslutimo zapravo koje je to veličine. Da, pa pored onog osjećaja ponosa, mislim, samo to govorim iz ličnog iskustva, pa smo to prošle godine, ponosa i neke lične satisfakcije. Mislim da je sve ovo mnogo šira stvar i ono što je nama najvažnije u našoj zemlji, ovo što radi komitet, pa evo i sad i za čitav region, jeste da ljudi što prije osjeti taj benefit svemirske tehnologije, ali to nije hir, mi to ne radimo, nije to luksuz, radimo iz hira, radimo zašto je to potreba i što je to danas normalna stvar, moramo se zaštitimo naš region, zaštitimo našu državu i u krajnjoj liniji da mi počnemo da radimo sa našim ljudima, sa našom decom, učenicima i studentima, da ne moraju da idu napolje. Ono što je najvažnije od svega jeste da što pre pređemo iz statusa just user, samo korisnik, u status developer. Jer ukoliko ostanemo u ovom statusu... Šta vi kažete, kakve su šanse Srbije u svojoj evropskoj svemirskoj utakmici? Pa šanse su velike, mi smo se već dokazali. Srbija je već pozicionirana, to može da se istraži. Kao što sam rekao na početku, plasirali smo mi i naše usluge i naše proizvode. Svi znaju za nas i u krajnjoj liniji ovo udruživanje i sve ostalo što se dešava sa ostalim zemljama upravo rezultat toga. Mi imamo velike takmičenja, imamo programe u kojoj građani već sad učestvuju i mi ćemo vas pozvati na ta takmičenja, sve te stvari radi transparentnosti, da se uverite to lično, da ne bih morao ovako da pričam. Mi više volimo rezultate. A ko su sve članovi komiteta, odnosno koja zanimanja su neophodno za uspešan rad? Pa članovi komiteta su inženjeri svih profila. Evo ja sam inženjer između ostalog. Tu su i piloti, civilni i vojni piloti. Imamo bukvalno radiomatere, imamo čak i medicinske radnike, jer ovo je interdisciplinarna stvar i sve ono što se inače radi na zemlji za bilo koju drugu profesiju radimo u svemirskom inženjeringu. Razlika je samo u tome što razmišljamo na način kako to primeniti u orbiti. Znači ima prostora bukvalno za sve, od raketnih inženjera, programera, do onoga što je aktuelno sad kao programeri, do inženjera elektrotehnike, telekomunikacije i tako dalje. I koliko su mladi zainteresovani da se uključe u projekte koje vodite? Izuzetno su zainteresovani. Ja moram da priznam, i to sam rekao i vašim kolegama, mi sad trenutno nemamo kapaciteta, moramo se reorganizujemo jer imamo veliki broj dece, sarađujemo sa osnovnim i srednjim školama, oni prave te male rakete i satelite, dolaze nam čak i dete iz vrtića kod nas na aerodrom. Samo ću vam reći informaciju da svi oni kad dođu i kad im sve to pokažemo i malo lansiramo neke rakete, oni neće idu kući. Tako da je to jedna svetla tačka u čitavoj priči i to nam daje energiju, to je na suštini hrani da idemo dalje. Da, verujemo da su zainteresovani zaista. A koliko se programi studiranja poklapaju sa potrebama Komiteta za razvoj svemirskog programa? Šta vi kažete? Pa mi kao država imamo dosta dobre programe. Mi imamo tu mehatroniku, robotiku, to što radimo, telekomunikacije. Rekao sam malo pre da je svemirski inženjering interdisciplinarna stvar. Znači spoj ne samo matematike i fizike kao fundamentalnih oblasti nauka, nego upravo te elektronike, telekomunikacije. U tom sastavu imamo naravno robotiku, mehatroniku, imamo programiranje,
imamo raketnu tehniku, mašinstvo. Znači, dobro znate da imamo sve te departmane, mi imamo kod nas. Ono što će se desiti u budućnosti, desit će se sigurno ono što se dešava u svetu, a to je svemirski inženjering kao poseban jedan oblik studiranja, to će se tek akreditovati sigurno u našoj zemlji. Mi trenutno pravimo malu armiju tih inženjera u osnovnim i srednjim školama i oni već sad nas pitaju a šta ćemo mi posle. Mi ne bi želeli da oni idu napred, razumete. Mogu oni ovako pojedinačno da studiraju, kao što sam rekao, kroz ove departmane, a ne bi bilo loše u budućnosti zarad našeg društva, zarad naše države i napretka da budu takvi programi akreditovani. Jasno. A da li je taj problem prisutan i u drugim zemljama, čak i u mnogo razvijenijim? Apsolutno. Taj problem je trenutno prisutan u gotovo svim, uključujući Japan u kojem smo bili, i Sjedinjene Američke Države i tako dalje, jer, verujte, taj tehnički aspekt studiranja u tehnici nije baš lako. Ljudi se danas, odnosno studenti se opredeljuju za nešto što je malo lakše, bez uvrede, bez ni podaštavanja nekih drugih oblasti. Jednostavno je državama potrebno u smislu tog ekonomskog razvoja, potrebno su ljudi koji znaju nešto da naprave, potrebno je što više inženjera. Znači, osmišljeni su posebni programi i programi svemirskog inženjeringa, u suštini su u Sjedinjenim Američkim Državama taj CANSAT raketni program koji sam na početku i pomenuo i zbog kojeg su Indijci došli, oni su to pokrenuli da bi te fundamentalne oblasti koje sam naveo i svi ti segmenti koji se rade u prethodnim nivoima obrazovanja upravo radili hands-on, radili kroz neki konkretan način i deca se tu zainteresovala na jedan drugačiji način i pronašla sebe i u krajnjoj liniji onda nastavili da studiraju, da se savršavaju, pomažu u društvu i državi. A kako bi naša država mogla da pomogne i koju bi korist mogla da ima? Pa što tiče same koristi, to je sve ovo što sam rekao malo pre. Znači, ovo mi sve što radimo za opšte dobro i ja sad u ovom momentu sam samo pominjao neke obrazovne stvari koje su osnovne, koje je početak. Mi imamo i aplikativne projekte vezano za kvalitet vode, sve ono što se tiče monitoringa, znači naše životne sredine i ostali neki drugi stvari koje su razvojnog karaktera, možda neki drugi put. Ono kako država naša može da pomogne je upravo u ovom razvojnom delu, odnosno obrazovnom delu, a to je da podrži upravo recimo ove programe koje već imamo aktualne kroz sekcije u osnovnim i srednjim školama. Mislim na taj CANSAT raketni program gde se naši učenici takmiče i na međunarodnom nivou. Mi ćemo se obratiti Ministarstvu prosvete sada u septembru da ta takmičenja budu obavezna u skladu sa zakonom i to bi sigurno bio jedan od najkonkretnijih načina da država stane uz ovo i da pomogne. Sve ovo ostalo vezano za finansijska sredstva i tako dalje, mislim da ne vredi pričati sada, to se na neki način podrazumeva, ali ajde da se držimo nekog osnovnog dela, jer ipak pravimo tu, kao što sam rekao, malu armiju koja bi trebalo da nastavi sve ovo. I da zaključimo ovaj razgovor, Dušane, recite nam koliko smo daleko od nacionalne strategije koja bi se ticala svemira? Pa vidite, možda se treba to na početku da kažem. Pre 10 godina smo mi upravo definisali strategiju komiteta koja je u suštini, neću da kažem baš nacionalna, s obzirom smo odavde i da se mi jedini bavimo svemirskim inženjeringom, morali smo da nastupimo ozbiljno i zato smo obišli pola sveta i sa stručnjacima iz Japana, iz Rusije, iz Evropske svemirske agencije i tako dalje. Mi smo definisali strategiju po kojoj radimo, ali strategiju koja je realna za naše društvo. I uopšte pre 10 godina u periodu tranzicije, znači morali smo da napravimo nešto što je realistično. Mi radimo strateški, ne radimo stihijski, zato smo tu i 10 godina, zato smo 8 godina i ćutali da bi prvo prikazali rezultate, pa onda ovako razgovarali, što znači da sa tog nacionalnog aspekta bilo bi dobro da sednemo sa predstavnicima države i da jednostavno razgovaramo koji su ciljevi, da primenimo, prvo pokažemo ono što smo radili i u krajnjoj liniji da samo definišemo šta je to od nacionalnog interesa i da nastavimo dalje. Mi uopšte nismo daleko od toga, zato smo mi i osnovani, to nam je u suštini i jedna od delatnosti definisana statutom. Mi smo u svakom momentu spremni to da uradimo za opšte dobro. Znači nismo daleko od toga uopšte. Da, lepo je čuti da je pred nama svetla budućnost. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Želimo vam mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala i vama, prijetno.